अहानबदा मरोइबा पाउ नुमित मरीनी चुपना चथरक्पा मरीरक सुबा सिरोई लिली फेस्टिवल ngasi लोइसिलगनी अमदे सिंह द लम कोकथोकलिबा असि सरकारना पॉलिसी सेमबदा सोइबदगिनी हाइना सीएम ना फोंदोखरे संदोक नुथल की पाव मीटिंग ताबीरी पुनमकपू तरामना उच्चरी हौजिक पाव संदोक पीजरी हौकिब मेगी तांग कुनमंगादगी हौदुना मणिपुर की अचौब कुमहई अमा ओइरिबा सिरोई लिली फेस्टिवल दंगसी एमपी लैसेंब सना जाउबा मिनिस्टर टीएस बिस्वजित मिनिस्टर खासिम वासुम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बोंजागिंग वाल्टे बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदा देवी एमएलए हैखाम देंगो लाइसियो कैसिंग केवी देवी राम मोइवाना दाइस फमदुना लोइशिनबगी थरम पांथोखरे थौरमसिगा मरी लेना एमपी लैसेंब सना जावना कोविड लाइचन मरम ओइरगा असिगुम्बा नुंगाइरबा कुमहई असि चाही अनि लेपदुरबा मतुंगदा लाइचट असि खरा फरकपदगी मरीरक सुबा सिरोई लिली फेस्टिवल असि मपुंग फाना पांथोक्ते मालेमगी अतै मफम अमतदा फंगदबा सुपनतगी मणिपुरदा खक्तमक फंगबा यामना सेंगलबा ईश्वरना पिबिरकपा तांगलबा खुदोल अमनि हाइना मियामना लौनरी कुमहई असिबु सरुक याबत लाक्तिबा मियोइसिंगना सिरोई चिंग कादुना लई असिबु येंगबा चटपा मतमदा सिजनबा फता हौदी हुंदोकपगी थबक असि तौबिदनबा मियामदा हाइखे बीजेपी मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट ए सरदाना सिरोई लिलीना मनिंग तमना सारपा मतम असिदा फेस्टिवल असि पांथोकपगिदमक मणिपुर सरकार बु थागतपा फोंदोकपगा लोइनना थरमदुदा उतखिबा हिंगमिनसी अइखोय हाइबा इसै असिदा पिरिबा वाखलोन असिना मणिपुरदा लैरिबा फुरुप खुदिंगमकना लमदम असि शांति लैबा अफबा इरमदम अमा ओहेनगदबनी हाइबा असि फेस्टिवल असिगे मपुंग फाबा वाहनथोक अमा उबा फंगी हाइना हाइखे ngasi kangpokpi kanglatombi reserve forest area da mass tree plantation drive ama chief minister n biren amade minister mla ga loinana atay atopa official sing yauna pangthokre tharamaduda wangang laduna chief minister na phongdokhibada chingi praja singna uwa kakthatle haiduna tattana maral siriba asi makhoigi maral nate government na policy sembada soibada ki tholakpani haina chief minister na phongdorakle mahangna makha taraduna चिंगी लमदा खुल ताब जगह सिंगदा लंबी फजना सेमगदबनी अदुबो उमंग योखछि हाइदुना रिजर्व फॉरेस्ट एरिया नि हाइना लाउथोखरबा मफम सिंगदा फॉरेस्ट मनुंग यौना लंबी सेमबा असिना मियामना उवा कोकथोकपदा नुंगाइबा अमदी उसिंग अदुबो इराइ लाइना गाड़ीदा हापतुना पोखिबनी मसी गवर्नमेंट पॉलिसी सेमबदा अमदी फॉरेस्ट मनुंग लंबी सेमबदा अथिंगबा पीड्रिबा मिनिस्टर अमदी सरकार अदुगी मरालनी हाइना महाकना फोंदोखे मियामगी सीएम नोंथोंबम बिरेन सिंहबु हाटलसी हाइना प्लान तौबा व्हाट्सएप ग्रुप अमदा ngangnariba asi kanana insinbano kana plan tawbano mari lenaba miyoi singna numit taret ki manungda media da sengdorakadabani karigumba sengdoraktrabadi maduda thoglakpa afafatagi daitya mari lenaba singna pugadabani manipur gi cm amada asigumna plan tawba asi manipur miyam da singnabani taraina lawde akanba action lawkhanaba hotnagani haina bjym manipur pradesh ki president manohar mayum bare sarmana khangalakle नुमित खरनी असिदा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट खरदा पेट्रोल अमदी डीजल की ममलदा अका अकुम लैबा थेंगनखे चुरचांदपुर इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट फेजोल द पेट्रोल अमदी डीजल की ममल हंतखरे अदुबो टेक्नोपल थौबाल ददी ममल हेंगतखे अतय अतोप डिस्ट्रिक्ट सिंगी ओइनदी अहोंबा कया उखिदे हौजिक चुरचांदपुर द पेट्रोल लीटर अमदा पैसा मरिफु मरी अमदी डीजल द पैसा हुंफुतरा तरुक हंथदुना पेट्रोल लीटर अमदा लुपा चामा अमा दशमिक तरुक सिनो अदुगा डीजल लीटर अमदा लुपा मरिफु तरेट दशमिक मंगा अमा लैरी लोइनना इम्फाल ईस्ट की ओइना पेट्रोल द पैसा तरामापल अमदी डीजल द पैसा तरा तरेट हंथदुना पेट्रोल लीटर अमदा लुपा चामा अमा दशमिक अमा अनि अमदी डीजल लीटर अमदा लुपा मरिफु तरेट दशमिक सिनो निपाल लैरी इम्फाल वेस्टना पेट्रोल अमदी डीजल द पैसा तरुक तरुक हंथदुना पेट्रोल लीटर अमदा लुपा चामा अमा दशमिक अमा निपाल अमदी डीजल लीटर अमदना लुपा
$44.3 leiri. Fairjol dana petrol da paisa humfumanga amadi diesel da paisa yankai mapal hantaduna. Petrol liter amada lupa chama ahum amadi diesel liter amada lupa marifut nipal dasmik taret nipal piri. Amarom da tengnopal da petrol da paisa kuntra manga amadi diesel da paisa kuntra nitoi hengatuna. Petrol liter amada lupa chama ani dasmik ama sino amasung diesel liter amada lupa marifut taret dasmik mapal taret lairi. Thawalgi oina petrol da paisa mari amadi diesel da paisa manga hengatuna. Petrol liter amada lupa chama ama dasmik ahum manga amadi diesel liter amada lupa marifut taret dasmik ahum sino piri. Saukatpa Manipurama oinaba tongan department khudingmakna magi oiba achoba thaudang lauri. Social Welfare Department yamna pikpa department ama oijarabasu achoba thaudang ama lauri haina Khuman Lampakta pangthokpa Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Awardee 2022 amadi National Girls Child Day ki prize distribution thoram amaga mari leinana Social Welfare Minister Haikam Dingona phongdokre. Tharmaduda mahakna makha tana haikibada lamdam asigi mama mapa oiba singna macha singbu family amagum loinaba khak natabida friend amagum loinaduna makoina pamliba wakhalon adu khangdoktuna mana pamba lambida mithoi mihenba misak ama oihanba mathok tai. Social Welfare Department ki saruk ama oina pangthok liba tharamasina lamdam asida afaba angang kaya soidana thoklaklagani hainasu phongdokhe. Madubu Norris Torkanda, Madu Topo the Nebo Kazana, the Putuakanda, Alas is taken for the Nebo and the Carlos and Duna. I see Okobo Quesina among Haditung Yumiro or Kanda, Samas is a Semokoda, a so good item, so good responsibilities among Laura Kanda, Nunga Samas among the Santillo, Marachaka, I think was Samas, Wordabo, give and Omalakadis and Duna Pay, Maruena, even asking to say, Maruena. Hena being to read the Hena, only to look about Hena, or the advice with you, the labor parents in the Sudan, see, just familiar more the treat of it, just my more than very good account of the farm, level of the top of the prepare account, which is having my own Chandam, non-barber, completion of the Putopio, Changi, having Moto ini menuai nasi, hatang nasi ini nasi, hawal berhayat lah, nasi ini hawal sih dah, nasi ini semua program sih na, malah dah becak sih, menuai pun nasi ini menuai ini masuk kali. Chief Minister N. Biren Singh nasi Indraprastha Gas Limited ke behut singa CM ke Secretariat Office da unakre. Mifamaduda Minister L. Susidro Maitai CS amadi atai atopa senior state government official kayasu saruk yake. Imphal gi mafam sing da pipe natural gas PNG amadi automobile gi compressed natural gas sing fangan ba yai haibagi presentation su mifamadu da utke. Hariba project asina Manipur da lairiba mioi lishing ahum hena thabak pibagi pandam thamle. Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL na thadorokpa cherol amagi matung inna Urembam substation gi Western 1 amadi JNB feeder na konba jaga Urembam Awangkhunau Konthauzam Sagoltongba Khumbong Kamong Awangziri Kaital Manbi Assam Rifles ta chingba sing asida megitang kunipal amadi kunmapal da haujik sathariba lambi paktokpagi thabak asina maram oiraga ayuk pung taradagi Nungtil pong mari pauba may laaroy haina cherol asina panli. Jiribam District ki Ziri Kaitel da akak na papaw mapangbadagi. Jiribam da laiba Students Organization, All Manipur Students Union MSU District Committee, Manipuri Student Federation MSF, Democratic Student Alliance of Manipur Desam Amade, Kanglaipak Students Association KSA Punna Chana Thaknabagi Potlam Singh Kokpai Kaba Amade, Matam helaba potlam sing phagatpa ngamkre phagatpa aduda MSU District Committee Jiribam gi President Thanil Tokchom MSF District Committee Jiribam gi President Haibam Ratan Desam Jiribam District Council gi President L Velaksh Maitai KSA Jiribam District Council loinana member singsu sarugyakhe
मसीगा मरी लेना देसाम जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की प्रेसिडेंट एल विलाक्ष मैतेना जिरी कैथेल दा योलिबो पोचै नोंमदा चंगदब याद्रब पोचै सिंह कोकफाई काबा अमदी मतम हेलब पोचै कया फगतपा ngamle फागलब पोलम सिंह असि डिस्पोज तौरगनी असिगुम मतम हेलब पोत योलिब सिंह असि मणिपुर सरकार की मखादा लेरिबा जिरीबाम की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अमदी जिरीबाम म्युनिसिपल काउंसिल नसु येंगसिंदबा हाइबसी लाइबक थीबनी हाइना फुंगदोखे म्युनिसिपल एरिया दा लेरिबा कैथेल सिंगदा मतम मतम की ओइना चेक तौबिनबा हाइकिबगा लोयना चथरिबा ड्राइव असिना लोइबा नते मतुंगदसु जिरीबाम की लेरिबा तोंगान तोंगान बा कैथेल सिंगदा चतुना ड्राइव चथकीगनी हाइना मखाताना फुंगदोखे एक्सपीरियंस पोचै सिंग असि योलिब सिंग असि येंगसिंदना येंगसिलगा एक्शन लबी बिबु करिनो अथुबो मतमदसु एक्शन लवनिगी जिरीबाम म्युनिसिपालिटी काउंसिल की साइटेसु लोयना मसाइकी अखोइना हमनजरुबा फागलुबा अखोइगी दुकान मपुसिंग सिंग अदुसु अखोइ फमिनादना वखल तामिनाक्रे लोयना मरी लेनाबा डिपार्टमेंट सिंगना मतम चा चाना हाइबा पोचै सिंग असि एक्सपायर ओइगे हाइदुना येंगसनबा असि तंगाइ फदबरा हाइ खंजै लोयना अखोइना मसी चंगजरिबा ड्राइव असि मसीना लोइबा नते मथम मथम चंगजरखिनी ड्राइव सिंग असि अदुना मरम ओइरगा अखोइगे पोचै योबिरिबा सिंगसु एक्सपायरी डेट सिंग असि नियम चुमना येंबिरगा योबियो हाइनसु अपील तौजनिनी अमसुंग पोचै लेइबा मतमदसु यारिबम खै जिबांदा लेइबा अखोइगे नियामदसु हाइबा तारे पोचै लेइबा मतमदसु याम चेक्सिनना एक्सपायरी डेट सिंग असि फजना निंथिना येबिदुना हाइबा पोचै सिंग असिदा फंगस कारिब्रा और नत्रगा एक्सपायरी डेट मैन्युफैक्चरिंग डेट इब्रा इदब्रा हाइबदि बसु अखोइ यंगनिंगी हाइबदि पाउजेल असि जिबांनि मियामदसु पिजरी पाउगी मरक्ता नातेनबा ब्रेक अमतंग लौमिनसी ब्रेक मतुंगा मखादा पाउ पिजरी क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट CFP का मरी लेना MGNREGS की मनुंग चन्ना नोमुगी ओइबा ब्लॉक लेवल कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम अमा चांदल अमसुंग चाकपी कारोंग ब्लॉक की ऑफिसर सिंगी नमक्ता ngasi डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA चांदल नसिंदुना DC ऑफिस की मिनी सेक्रेटरीट कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोक्रे तरमदुदा वांगांगदुना चांदल की डिप्यूटी कमिश्नर मयांगलांगबम राजकुमारना क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट असिना लौरकदब थौदांग सिंह अमदी मसिगी मरु ओइबा पांदम सिंगी मतंगदा मियामदा खंगनखि महांगना हाइबदा क्लस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट असिगी मरु ओइबा पांदम दे हौजी हौजिक चनरिबा MGNREGS स्कीम असि फजना चलाइनबा अमदी आउटपुट हेना पुथोकपा ngamnabani haina फोंदोखि महांगना मखा तारदुना CPF टेक्निकल एक्सपर्ट अमदी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिंगना कोऑर्डिनेशन फजना पिबिरबदी स्कीम असि निंथिना चलाइबा ngamgani hainasu फोंदोरखे All Manipur Students Union MSU Imphal West na sinduna lakliba June gi tang 12 da Manipur College Pisumda essay competition ama pangthoklagani haina MSU Imphal West District Committee na thadorokpa cherolaman hairi Living Sustainable in Harmony with Nature haiba hiramgi matangda aikhoigi akoibagi pibambu ngak senba tangai fadraba thodangni aikhoigi haiba topic ta pangthokadoriba essay competition asida class 7 dagi 10 फावगी माइरोई सिंगना सरुकियाबा यागनी हाइदे कंपटीशन असिदा फर्स्ट सेकंड अमदी थर्ड ताबा सिंगदा मना ओइना मथंग शिटना लुपा लिसिंग निपाल लिसिंग तरुक अमदी लिसिंग मरिगा लोइनना मोमेंटो अमदी सर्टिफिकेट अममम पिजगनी
amadi 4th position dagi 10 position forward tarakpa singdasu consolation prize pigani haina phongdokle essay competition asigi form na June gi tang tarita thagani amadi form na all Manipur students union gi head office DM college campus amadi pisumda leiba MSU Imphal West district committee dagi lawba yagani akupa marol gi damak phone number 8798621497 natragana 8837331601 da contact tawiraknaba cherol aduda palli Jiribam district ki amatang ngairaba district hospital da leiba 500 LPM capacity PSA oxygen plant PM cares asi handaki nonglei nukshit aduda tin homdoki badagi mapam aduda leiba machine sing nongkhang chaiduna leire Hiramasida aikogi Jiribam paumina hangba wahangi paukum piraduna CMO Dr. E Okendro Singna hairiba oxygen plant asi sabada tin kupada mi onthakiba yaukibadagi tin kupnaba mioi leitaduna thabagasi paikhatpak ngamdabani adubu athuba matamda semjin lagani haina thajaba pirakli haina phongdokhi ningsing bayai masigi 500 LPM capacity PSA oxygen plant asi Manipur Police Housing Corporation Limited na project cost oina lupa lakh marifutra ni thoi changna sakibani loinana Manipur gi Chief Minister N Biren Singh na mamang chahigi October 3 ta Jiribam miyam da sinakibani Lakliba June ki tang kunmari dagi kuntaruk phawba West Bengal gi Jalsada pangthokadoriba taramathoi suba South Asian Asisara Karate Championship 2022 da saruk yarunaba Manipur gi karate sanaroi sing khankre All India Kyokushinkai Karate Federation AIKKF na khangallakraba sanaroi sing adudi KG humfugi makhada Singaning M KG humfumanga gi makhada Horngamsang Sifang KG humfutara gi makhadana Masongfam Horamne Loinana Manipur gi team coach na Kyosi CH Premchandra Singni Haina ngasi Kyokun Sinkai Karate Association Manipur gi Publicity and Propaganda Secretary Kaisang Joy Prakash Maitaina Thadorpa Cherol amana haire Ngarang Jiribam District Police ki SP KSI Ravi Kumar Singh gi meeting makhada fagalaba yu amadi yu sungbada changba machakaya ngasi Chingdong Laikai da leiba Jiribam Municipal Council gi Solid Waste Management Processing Site ta dispose tokre Mayai Kaba Nisa Singh manghanba aduda Jiribam District Police ki Officer Singh yauna personal Singh Jiribam Municipal Council ki Executive Officer M Surjit Singh Coalition Against Drugs and Alcohol kada amadi local Mayra Paibi yauna Paumi Singh gi mamangda yu Singh haidoktuna manghankre Tharamaduga mari leinana SDPO TS Chamna Analna Jiribangi mafam kharada yu masung yu sungbada changba machakaya ama phagat lakhiba adu JMC gi Executive Officer kada local Mayra Paibi yauna District Police ki team pulaga fagalaba potlam sing adu dispose tokre haina phongdokhi mahangna makha taraduna miyoibagi punsi mangba yaba sigumba thabak sing asi thingbada miyamnasu support tawduna lakli loinana makha tanasu asigumba drive asi chathaki gani haina haike yu sungba amasung yu yonba mayam hakiba mayam ngasi Jiribam District Municipality Council gi Executive Officer Sir Sujit Naluchingba team amasung kadagi members sing amasung local gi Mayra Paibi sing lone na District Police ki team mayang mapullaga rangi phakiba mayam yu mayam amasung yu sungnanaba pochai mayam adu Jiribam Municipality ki dumping ground pachao sida ngasi mayam mamangda madol loinamak dispose tokre sigumba Jiribam District ta miyabi punsi mangadaba tungi nahasingbu makhoi punsi da asmana lambi manghanba sigumsi thawdokse thoktananaba mayamnasu support tawduna lei Tamenglong District ki Tausem Subdivision ki manung chanba
Kaifongdai khulda ngarang ayuk nungalamdai pung 3:30 taba matamda aina tingraba lalholuk NSCN-IM amadi ZUF anigi marakta nongmai kapna khre hairi paugi likhun amana ngarang ayuk ZUF ki kadar khara Kangfungdai gi jaga amada leire haiba pau phangbadagi NSCN-IM gi kangbuna makoi sing adubu takthoknaba hotnaba nakal anigi marakta akanba mawongda minute 15 rom khut toknaki adubu asok apan gi paudi phangba ngamdri Thaudoga si thokraba matung mafam asida Manipur Police amadi Assam Rifles ki team changsinduna yengshin khre hairi State asingi maru oiriba festival singi saruk ama oiriba Marirak Suba Siroi Lily Festival 2022 loishin bagi thauramga mari leinana ngasi Ukrul FC home turf ki langtang ground da Chief Minister gi team amadi team Ukrul ga gi oiba friendly football exhibition match ama pangthokre match asida Chief Minister team gi maikai dagi Wangkai Assembly constituency ki MLA Thangjam Arun Kumar na MLA Homfu gi mahut sinduna team gi captain ama oina saruk yakre match asida nuksi chanana amadi apun bagi saktam utpagat loinana harmony pace amadi unity ki paujel puba match amasu oikre Kanglei Park Mixed Martial Arts Club na sinduna China ba the case fight Mixed Martial Arts Session 5 Nongmaibung Community Hall da pangthokre pangthokiba tharamadu mari leinana organization asigi convener Nandaibam Frank Mangang na haikibada MMA masana asi Manipur gi laibak lehawga yamnamak chanaba Manipur gi sanaroi singda yamna chusinaba masana ama oibana Mixed Martial Arts da sanaroi kaya yokshilakli Mixed Martial Arts asi English ani taranipal dagi sanaba hauraki adubo Mixed Martial Arts Federation of India ki supervision fangduna sinbadi handak pangthokliba season 5 asina ahanbani masana sida Manipur dagi sanroi Roshan Mainamna one championship ta mai pakpak ngamkiba asimakna masana asida Manipur gi achoba phida amak kallaga lakli amadi afauba sanaroi kaya ama Manipur dagi su thoklakigani MMA gi scope asi yamna chawba maramna atopa martial arts ki sanaroi sing masana asida yokshilakli masana asina mi amagi punsida athubada ahongba purakpada natana personality da su achauba ahongba lakhalle tournament asida punna state taret muk saruk yari haina magna phongdokhe Okay, relax. Aroibada maroiba pau amokhana Numit marini chupna chatharakpa Marirak Suba Siroi Lily Festival ngasi loisilagani amadi singdalam kokthokliba asi sarkarna policy sembada soibadagini haina CM na phongdokre Pony TV ki nungthil gi pau mireng tabiri basingbo amokana krumzari